dwerekerete kana kutwerekerete kirimantu mwanya orobwe mundi tukainambere kwa tukeragire mantu mwanya muno tukeragire mantu makoni na uthina mbere na mantu makoni na siasa ntuka Jumapili ria twarekire mubango wa rumuri rwa siasa twathie nambere kwa tukeragire mantu mwanya na tugatwe na biure bingi sana biure bingi sana bila biomete na arantere chia Central Imenti muno na Arabo Central tukainambere kwa tukeragire mantu ama tuwe na kiongozi ndani ya studio akainambere kwa gicho kwa biure bibionde na kanyumanyumani kidogo tuweze tukeragire mantu makoni na kemera tuiye President William Samoei Ruto na munini wa Kibali ungete na arantere chia Gembe na bainambere kwa bakeragire mantu makimereke ya mira tuwe na chairman wa union na gogo eno ya mira na tunge ne bwana Rachel Kinyawa kainambere kwa getwera mantu mwanya muno kiri muswando yothi nambere kwa kinenkana ndani ya bunge ya county ya Meru ogorobwe mundi maybe ukainambere kwa getethagire murimi wa kemera thineno ya kemera tukamearia mwankari imo mantu tukainambere kwa tukeragiria go ogorobwe mundi murithiria kwa ukarandikio ni ya TV yako kengo tukainambere kwa iwa tukewatana karibuni sana viongozi ibwega no tubokuona kanya na gukinya kiri mubango ogorobwe mundi gatombere nawe bwana Amonge kamera atagithire yes thank you karibu sana kile muridhiri wa Meru TV kengo tunambere kwa tukia thank you bwana Faminance kajuke kanya kankethie tegeri betu ba Meru TV na mbere bare go tukunde na bare Meru na omea Meru bitu nya diaspora jana de technology advanced go gutegeranya bare omea Kenya through their phones tubakethie na tubere batu join kena tugoba kwa security zuzire iro tucoke birio tobe kwaraniria na twerekane ura twitite Meru na nya Kenya ora itite kethiri twitite bwega na nya Central Imenti which is Central Jawodi bwega sana thank you very much chair karibu sana kile mridhiri wa Meru TV thank you kile mridhiri wa Meru TV wele muga ai karibu tuturia matole mantu ya kemera ruari no tuwege mantu ya Meru thank you bwega sana thank you very much gatombiri nayo chair ituonete mantu mwanya gao county ya Meru mbere mantu kiambiria na thirikari ino nene kidogo tutugitonga ndarike mwetu kile thirikari ino nene ni thitwe kinambere gwikiringa siasa sana na kemera na tuinambere kwa tukionaga atongoria bakinambere kwa bakiyaga bakaba bakuthina London sijui wecho thoko bakuthina Djibouti bakwithwa bagitumaga sijui delegates wapi na wapi maybe ishino ya kemera kaya tuikire siasa kana maybe ta chairman ishino ya kemera kathirari tugatiga kumiariria richa thank you no tubakanya kwa mpana kirokomburia kena mboshokeria thine mirati itumete ruari inakumaka umo na thine mira ria William Ruto atoromba kura baina tongeria bangi dene ya Meru nibe ya no te antu atakinya nthi kuromba bunkantu mira ya ndawa na ibari na wena bonne kurukina turaya na witikio na nya woni ni ngwarira William Ruto ndona ena na usita hasela na haumete thinene ndona ombotethia andaba miranda mu support lakini kukulukira wena batwere gutenya kinya kamomba kuyuria kemera point waria kayere siasa for example kinyouru Kenyatta ria harikuo atatonya muno batethia mira lakini ya Meru akaroma mira kwa atethia mira muntu wetwa Raila Odinga kinya no yatu ajija kadatira mira lakini Raila Odinga utiro na kanya tuanika atatetherie baba turongo setie ne antubeli kinya kaita kama iko adina mira kidogo nikachoka achokerua kidogo ikaingwa ikarugurwa lakini kaita kama iko takaria nendi mira ndo kaita Kenyatta na William Ruto ndio mira thuka ko mira asiasa ya methetie nkasi yo kinya yeko tuika kinyanga bana bunga mtu akenda kitanga bana au metira kwa ndaka uma akeya Meru ajita kwa mira enda kwa mantu ya Meru akenda metawi united ya karoma makala akone ntoro thia lakini mira ya kume siasa ene na tongeria betu ugatara for example the onto ya Uhuru Kenyatta ira harikuo iro mere engire the London niyo kuingwa kwa mbere ya ingwa etukururwa ya ingwa ande chiothe ati athuru mwaki iwitwa Somali nego twendekia na ingo choke nkatho no ntubwa ndagura wingi ntitankiwa
kwi ngabana wari kwa twika kaya mantu kamera muno narambiria kuswa mathwania inande guringi tubako na chakura mira itukweleano onto imba ntuingi muno keito murungi na twite nthiguru nyingi muno twakarandire twa biashara mira unka muntu ndege mira kana muntu wende mira nthiguru ingi turamwa nthiguru fulani tona thoko nthiguru fulani tona thoko nthiguru fulani tona thoko turadia nthiguru inya turadia nthiguru ta Kongo turadia nthiguru ta Mozambique nthiguru ta Djibouti na Israel na keito murungi na ambirite na ambirite no ete kanya kau itombete nthiguru ithatu na nthiguru cio itonde thoko cia mira bahati mbaya kana bahati mzuri we siasa ileya arachindwa arana mira yatu yangite urwana Uhuru Kenyatta ria arikuo na siomete utenega mawasiri tutakuswa thoko lakini kwa tweka ria anire William Ruto kugethirikari na igwa kampeni akwa ateria kimega mira lima pio kou thirikari bene nyore muthi atira mira nyokoro ngosya murimi nyo nto gatara William Ruto mechori buthite mingi muno kwa wena kilo amanto mira dina cha mira kan kuira finance dine mira mwanka withai tiba president yakaria wengo na kasyo kawe utiungia kama madina cha mira ibwega sana bwana Che, thank you very much. Mheshimiwa Monge kwina mantu makone na urimi bwa mayani kawa na kinyeria twechoka tu kidogo kiri biorimo bia uretwe last time bamubogire na arimi ba imera bitu aweta muno mayani kawa na kinyaba mwi bari mageria muno kiri urimi bwa mayani na kawa ikwethetwe bonus ikinambere kwekionekana iri ndi kidogo na kwa maybe mheshimiwa Kirima mheshimiwa tuendete sana imjukumu ile kwa kuinambira kwa kitingatagira kana imbiyo akurutha gutigira ati murimi wa imera bibi na kuinambira kwigwa akiona gintu ya ukenera kana bonus ino ne witete kidogo mbere nyantira yagikiuria kiu finance ka ngwatirire choro wariria tubamera tunya twingwa twi beneficiaries bamera na njire maka nerengi absolutely induvia tubira turi mana jikwa si marigo ka cabbages carrot na maira igembe aja na toga compliment tubona pesa twendi induvia tunaona tunabona tembesa kumane na mira thine mira ekathira direka ndundine antu baije maana ya mira mono ari mibamira okay tutige kwaira gwa ngari neguru murayo asakirwa ngari neguru ukona yakana ndiro telekere Kirengo kwa Kirengo ina ambassador wa Kenya Somali yes au metenterira mira ideyata ere mawa ntuko ya swaringi ni akavana motuma ntuko ya swaringi kana ire motuma rapisa sisi na rungamire na araria very categorical arauga thine mira ibaramenyere airport na katero ire isirio irasi kugaivo babatere kwendia mira oteu muntu tena ngombe omba guta musemano yandire katero we wero ai airport na atije murora yori mawa atinya na rajuma atinya ora yutujawa na nyora jo banga watemenya indi gutwike no weterete ogwe na ndo mana jumundene na ojo kirangari ne jo kinya airport etio wana ndo tebatio kurukau no batera guta kuthithia ata guta kwendia no monka antobara dirikari sore kabeberio na they are not an island yes katero te biumbe marumu ga biume ai guru bigakinya ndiguru ka barara mbinguni baroka kwina marokiri apana ne antobo well known na bena antu baba protected no toke da bate protected beta bete yambia airport kaire yao kabakete airport aya mantu ja kawa na majani yes kambuge issue mono majani kwirera ari na mwanki mono ekira wanya majani ja gutewa kibandene exactly actually kwa rire tuma wamba gugwe toka majani ja gutewa ibandene ja kwirwa ja gukethwa jari na mabura ja mengi nkurukiora ja batera gukethwa na rije ta ja gatewa murimi o majani ari agwa kilo na gwe ntona kwigita quality kenda murimi ona mbesa no mukama janje ye quality yes kenda murimi ona mbesa no monka akethe majani kilo nyingi either wachuzi guketha quality bari we na mbesa inkai ka bone mbesa inkai na jamunya jatewe kana bakethe majani quality yara ya gwitikirwo gukethwa
bakethekirwe inkai inde bone mbesi nyingi no majani ya kaguro boga jari quality so oni ndario utande murimi majani but imbanke na nto bari majani na imbije thenira bagukurukira imbije kwe muntu bara mono ekuru bara baketha majani na nyarume bara baketha majani bakuri wake baruga muntu uria omba kwethera ariteka advantage unia nkethekirwe nyingi ndi agungwe na mbesi ira ndi agona cho package ino na ndaketha majani ya quality no mwankanto wa majani bakadende kuruna kethi baba majani bara bakethaira baberenke ya kwaga mbesa inya wango tecithia atia uteciona no tuketha no kether majani ya quality tejeta ya tewa oninda kurea ngakurea mbina ya majani ya terwa tikoro ranthimira ntukwiriku ntukweu so umenya gono gwita asara nenya ni gwita asara ketha quality one mbesa na ni nyen quality ya bone mbio bone mbesa manto ya kawa thai finance kawa karari na mbesa nkurukia siringi kana so roku kawa gate na mbesa kate murimi kawa na anto bakawa ko mutora witaga gura kawa ke murimi aitaga wakati makiro agetera mbesa murimi wake dere mundene ya kwenderia gwe to thima wetere ka mbesa factory muntu yo no ne yakakawa gate mbesa no tumbia cia exchange na mbesa but yo limete kawa ga kwengwa ukathima kilo ciaku kuma kilo egana kilo magana jari kilo magana jari kilo ngiri ogoe mwitonga ukarewa na siringi egana na kawa tako tindago oita sakas kawa karemerwa wekira fertilizer igitara kugira rakinya ugira marao igwetera kawa kuthithia ata kuketha kawa gagunda ukethe wiki factory umane na manto ya kawa wetere mbesa ugitangu gingi actually kawa teja majani no monkawe kirero je kenda jaume gitara mbura ya rioa majani no monkawe jakethwe gitara mbura regular no tubora ja kumanga but kawa orikyo uketha ogoyo karante goro wetere mbio wetere kawa mbesa so kera kona siringi 130 150 na kweno na kironya na 180 almost 200 shillings besi uni nyaga mono shakawa antuba mira ndiona jakakore ndirere ko basokia nyuma no tonya kawa no kona kwero gatwere kagite mbesa denge mbiga wao history ya timo ina ugete kawa tengurundi na ogantu bakawa bathina mono inyari mba majani baba mira bomba kwethera ino baikire tu na ndi kono mira tendio kajirene yakauga kono mira tengurundi but korerwa gatu chia kwina musonda wirwe bunge account ya Meru Mundi today ara bunge na mono bye bikware bigotigera ati bako regulate kana bakwina mbere kwa bayitigera bakotha sheria ira gatetheria kimera gikarabwega kurutha sheria ira gatigera kegwa murimi akurima mura wake ukethwa kwigwa kwina sheria ira kathingatirwo kegwa imbechi ni karuthaga ni kagikirwo kuma kuthia katero stabara bakura bena arora airport maybe ugatwera kinyimu bangore kubwena uta atongori bakimera giki utigera bukurwa na makatelo ba do you think muswando oyo kana sheria no tugia kwina mbere kwa kurukaga ikaina mbere kwa kiumbanaga na thimeno ya kimera yithiritwere wakagita kara ndiboega ndo akirigomburia MC ni babuithia sheria se ya teithia kidogo lakini mirage dinetuma no ntu kinya ko sheria ame itekulukamirwa no ntu rende mira category na drugs lakini ikwarirwe kwerwa te drugs the other time kabele kidogo kwa ruwa mama tuko kuwa okay nene manda kwa ruwa tiri mira drugs na baida ndatu mara tu kuida tu no kwa mwanto au ma no getha tin drugs getha ete kawango ni kan drugs ete direct inga wo ko na county cieto cia Kenya imwe ikimeinga na bakauga gatonya no kwa sheria baba tukano umekilogeria kuwa atiri mira te drugs mbere mwigo kurukia sheria ikiwa mirati drugs yes au ba kirokia ba suma yumbe betu beta bakana yumbe bangene Kenya kana ndene Meru beta bakana William Ruto miraika itokata na drugs Ruto amya kwa tayari ukinwa lakini kwa tuweke sheria cha mira au boto katika mira boto katika ikangwenjo lakini sawa tu yatedia lakini titedia ura mavane tu yakari no ndo madukane yetu kwa batu kuda yakari MC baba yetu ya beta bakabuide kana president iyo inko kanya baba tuwikia lakini wakimira kike the drugs iba kuromba president batevie yube no ndo president yake agoda yeruari no yo eta yumba bakande bunge na bakalita ko
drugs ko kinya bakathe ba yeba kolokia ya teja kidogo lakini ntora to kudhoania no ndo na dinete dinete miru dina na re uri kiridikari yanene na president ruari ule mtu wake akwenda mireka habuonde kwibo kwenda kuri kiuri ndeguru ndeguru Kenya na ndeguru Kenya inachire ciayo meka abatonga baturanga bomwete Somali angaba kumaku otibo muntu amekuma ndeguru Somali yakuriria mbia Kenya itina wote itekorea wote itekorea ndege itekorea kinya transport nyereko itekorea murimi $4.5 irekoriwa ugatara besi koriwa cia kateo sibara kimbia yake kinya murimi mura tona besa yu ko president na uwezo wakuwa kateo sibara baada na airport na bele kuo na baite secondly kwena thina ya ndege hega matamire tu ni mwaki embulumandi utenge to iko Kenya ndio kateo sibara kuirau president yake akubwija u to ticket kwa ndege ngi company another company kwa tu kandi eno kamata company no kamata mire tu yetaboya lakini ukatara bware madeni ngiya bakware counter assembly ya to ko ngiya bebi nyite muremi nyile to ni gwethira kwa to ironde mwaki ngaba kama kinya seria kwa tuka iwe kwa itegirwa beta bakarende na president na yumbe betu bakaraba president ndio ringi chote kwetigira kwa mira to direct airline tukaewe Djibouti tukaewe Congo yusi eliaki mire ko na mauri na wite kuruki dakana wanda tabe kire price ya kire mutaikagwe yani okunika mure mikatambaka medo mira no nyaki tu ande bepte dano beko arite tu ande bepte onkoniemo mira quality na mira quality nyo mutaikagwe wali yura nambi na ndate ko mure mikao soka nyuma woni kero patu pamle to ingi another country to the tuna market chabira no to kwa inde mira musoma de ategra bauri kai ti de bora mire kona besa genda amnya kwa inde ku kwawe ko woni tukona ko swanga to kuvirwa ala sheria iyo ina maana ibete bakarende baadhi ya president bete kaniri tururu ndo vako tuzwete kuonekana mire kona besa kwi mtuguri tiaga chairman mbere ma arimi ba kimera bakwatira kwambe kuuru biuria kana kuuru bwaba kwenda mbere ma MC ba bakuruza sheria no bakuga ibakuruza sheria ndo sheria ino iche murimi wa kimera kia emira ntugoba iria kauga mburi ni chairman inaretie last time inaretie mantu makonna keni kiandege keisiolo mibango kinyite ko wawete ibo kubanga banga utigira ati keni kiandege isiolo mirega kamatagirwa au kengo kuligirewa mabwagwe na Nairobi mibango kinyite ko nitwaretie union neze ya tibon na tongere ba potire ndo isiolo na twete kanira mireta isiolo na hino koloke tongere bo hari kuo kwa hari na wasiri mithira linture belia mutaikagwe ya tombo grande na mutaikagwe twete kanira mira nende bitaku nende ko isiolo kenda ita no ndo ndio ngametheke kuma kwena wasiri bange beli beyite metheka metheka kuma wangeta watakweli kwena bwa ayere kuna mungeri kwa hapa nyuma na mutaikagwe areya kwa tutombo kazo halelia kenda beba kumaita ku Somali mire tweka kuma isiolo eta direct monga Somali katosi bara batona kurimbia isiolo to bani na ibanga batonga isiolo no fikira kwa kinde to kana merwa twata tawo jaba imenti ba twata ngora maka tokenga monga mire to yaita kwa bahati to tegerwe kinya bakibwiti seri chamira ba tu graba to kumantine chama imbi no tu chebo kona chuma kan ko ruari dirikali no mera so ko mera tema ne ya no to au jina mera ya mu biashara no amenyange takiri fulani angore amira keta ndugu fulani ndio mira orende mera ni tana maendo na rungu kidogo dirikali karugura mera kamba weta kinya to ganda mera otende ne mira na yomba oni ambo gatire mera nya o twachoro tokuga mera erure edwe cash crop itwa kirazi na kia drugs oni nkoru mbuga ne drugs ne kiro ni ne drugs lakini kwethira kwena classification ne drugs kwena drugs the most harmful then and drugs ira isi the serious harmful na mera ikiro kiwango ne kio no to lakini mera kila mtu
Mheshimiwa Monge nuntu ukabinara ukethana bakuremera kurukinyi bakuremera neza ndinda ali ngitanda ya kuiko bonde nye kurubari ya mera natwana na tena maybe no ya antobara ba mera ni cosa nya impotence kwethera ote kumba manto yake mbati eta egembe naruombere na kuna twana tutunginya skuru eta nini egembe kansene ombere no ketha Sunday school nyingi kansene tuimbetano be kuba baingi mono ende kaba umana na mera ireja wono monkai mweguru nawe monka tomurume eketha mukuru na mweguru ba usaga impotence yote bati kwethera with extreme kero to mbuga ikiro kiwango kya nini kya drugs gikonga kido wau ari etera gikongela miona mbesa kana kagiringa myakele kagumagela ene mundu akambire weta kaka no tu agesa kabura yambi kuna titoka thugia oni ndio watire kama mbaya ni mbaya kete wikiro kiwango nini kero to mbuga ikiro kiwango kya drugs ikenda murimio mirona mbesa nontu naro Kenya ukendia sukari na sumbi na majani into bi in general bibi ko review biaga bitena thina utiona mbesa utitonga mwendio irwe ni arendikirwe imwe agatonga akarikana na mwendio bangi akendia bangi tonga nona agathithia ata akaumira njobi in drugs na ituje buma nenyunya bakaitunya wa muno kirabuni na weta ntu baingi weekend kirabu na benyunya abanya chai no gasonda inso bibe ya banyunya na ndi ndra kete ndra isi kona pesa babu etekeria ni kiromera kiwango le kan drugs na ubone be nio mira tumwa bangi no ntuba number 1 ego ende kiro classification ya bangi etene effect ya sia bangi etene effect sia nchobi mera itithika intobi kiburumira kwena kinyaji chendera Mheshimiwa Monge kwena mantu makoneni na municipality ya Nkobo bwankanite niyo nirumite actually ne kuroma party mo ya sentiment maybe party mo ya party nene mono ya party nene ya sentiment maybe Mheshimiwa Kema na kuwata ontubombaru kana maybe no mo baraba kinyirite breki ontubombo wa municipality ya Nkobo tukiuga maybe baraba na aran Nkobo na thina no bakwa kinya Mheshimiwa na thina ya municipality kana kumewata mbaru na ketherwa ene actually akiwata mbaru nata wakareka ka party no karumwe gachokwe South Imenti kana what will happen orako kadi naruo ketha we mukuru na wena na baku kinyoke thani arebi beja bararo kugithia mbu egitara kuga kithaka na intobia kura kinya oteta kugera ba muturi baraba bui nyoketha muturi ena na bagitonga atia beja na ngari December ite kuruma kana teke icio bakinya na cio nja gwaku ogo kara kuga intobia kuteta kugera ba muturi babui no arebi baku ita bakariwa kwa thithia atia ukabagaira inatha wanzo rankuga angwa Central ni constituency na independent constituency na bayo South Imenti i constituency na bayo otema ya gweta korinki Central Imenti ikara ya keswarwa ya emerua i South Imenti South Imenti by the municipality jo they bakwenda Central Imenti kidaba otuno mukatu de tuna municipality itongani togatona gatembe togatona kariene togatona mojwa togatona kaguma municipality unengani inyadra na date ibete kidongo kaderi na kiderone eune ko municipality na bayo imbio to eta kuromberwa ni janya meko gwithia kiro na ne kwa municipality bado to yatoro makariene na mojwa kwa sababu wana ndimo wadano kari na mojwa siwe enjo mojwa to tena mantu to tetekeria mantu ya uno to kenya gitara mubeberu otweka ni mochon kwa kweja mu Kristo kwa kweja asetrere mojwa batimbi to benefitera ni mojwa ikaburi kuthika bateri ino abathikawa ta kuthuki kuthika bateri but itubati kwitha tu benefit nkurukie u kethera mu missionary igwetwa randire aromere tubati kwitha twina mujwa very developed tukiuga twina town nene ire yanjiririe mu missionary akurandi nari akurandi na nda itukira wa mujwa twathana na kariene na Nkobo to Nkobo municipality ikone batwe au ato idho ato amerua na tutitekeria komerua itoe municipality na boetu au tuisasa kuna tutena dina na benda go na leto boni na rasi wenje kenjwa Central Imenti municipality eutukaboni maybe brother tentu muchemani wako berezera mantu ama kana utino otura batithiria no turi batu tutera proposal gutwika municipality na boetu ka kutwikite ituka watano na jura jo athithirwe mucono jo na thithua
ijo gwethe bagwetikiria gwita ngobo na antu beto baregere na njara na maguru nkoriri te mathwani akina kaiba njara na maguru na baugare batito ari buru bwega sana chia rais na ariongete na arantere chia gembe muno tukiragiria mantu mauthi na mbere na ariri mantu kathumba tu na itwoni the other day antu bakibu magira na kumeneria ndiongena ya president William Ruto maybe gatu yake rais do you think rais na thitwa kinambere kwegua ndiongeno ya rais kuya na ande chigembe yena momitho no mariko kinyabo moy ka thorongwerie utebi atuteni nyaburigu rais ngwege tu abangaite thio ndabangite kwa Meru akabanga morongo ya nena uma ya kinya tu akamjugwe na atwari aita utondo nyo mwabuthithia no ndunya kurwa mantu we kwa mantu amere kwa mantu amira awuga kindiki akandili na mantu amira kindiki motho ataria ko ndi ya onde arie kinyando ko jonda ruote kuendelea na ida kwa bondi kuendelea kwa tu teko nyemwe utebo munya kinya kanunu me onde arie orongo aki na vena mukenyo nete ne kurongo chwa no ndo urongo bura mnduru to na bono urongo bwa atari no ndo utege ne makore kiya thoko ema ore anga yakwa itakwa weta githio ntu ya mantu amire atabuthika uti anto no bui na ngajirengi maybe ibwageririe kagita kwari na ibwageririe maybe ukana nwende kana kumuoneria atatongore bakimera geke mera atigara nthe utijuru twari angari ne kore uru atigara nthe mejamanyo na tongeria me ari ambo kana nthe na tongeria for example president ete na batugo na leaders kitheta na gembe south akathira togerie gembe south baba batonda ki miaki ntugira muntu wa gembe south enda tikyo muntu centuriment endete muntu centuriment kendete tikyo no diment endete lakini ukiakwenda ino wame ukiwa ankabuethie nitafanya kutoka kuenda hiyo haitafika mahali ni president kithana kwenda kuteithia Ameru kana wa Kenya kithako ithana ndio Meru akathira atongerie Baigembe North akaiba mathira Gembe North akathira na atongerie Baigembe Central khata mathina yo akathira atongerie Baigembe South akamathina tigania akamathina no igembe imenti akamathina akaiba mathina ye tia kokungi yes lakini kwa ngari no kuwa nitafanya nkathithia ngari ne uteto akinya yes ibwega sana now that we have a new governor twena governor wimbe county ya Meru maybe kwena muchango no kwethe twechangira kuona kwalili mantu mama kimera governor mutuma twachoro ate boso kekeu nero mirano tono mije twachoro na ara ari murengo ne jongi na tola bengira bana kaende ari ngela la kwatinda ngato no toki ango era tere famina matuja na solution ya Antobegembe kwa mtombona aja kari nayo weta economic na go back to be connected ya rankali bodo kiraito mukuru era wa kadinde go gitina kya mote no ne kuraja nkurukie moija dutete mote nebo akumera kwimwe abwa Antobegembe no bo intercropping mukande nyama mukando muntu autoeterete neisha mira ikuingia mono na tesia narua igokarangama anto bogagira ito akuga twande mukando ite mbeca angali wali na thukwa mono na ito riura kwirwa akwira to substitute mira nai na mukando but generally kira ito takauga anto bakuremera kauga bwethe wena alternative kiro ya in case merega twiketera video ora gukwendekana wethire bwena kiro bwingi ekathi egokeria muntu wa Igembe rionde atetherigirite mira na oni tubura ntona bothukino twachoro munda jwajo na mira no ande mibukando ekukurukitie ku ndira mira etena mbeca irombo kando chimba kwethire ikuri na kire ito no tegete mantu jajo na nuntu na rwogeta Nakuru njirene Nakuru Eldoret munda jiro yo munene mono yo Uhuru Kenyatta na yo na avocado asha avocado inyinge mono ogetha muntu ya Uhuru Kenyatta na kwanda avocado na yene kwina market ya avocado bakuja gatethia igatethia muntu haya toyo speaker undi gwatu na dirokete akende ya avocado mono na munya ba ka mo spice bakiuga imbokando akwandithia jakaite na ite no muntu antu bayokete mbere avocado isi akuru but naru inkono kwira kwira kurekere jambo kando nini mundene
no meringe ekendere kyambuka ndo thithia ta urukia no kuigwa ukethera ntu bathikirire kirito bwega naru arango ci tukone nyingi uju itengethereire boja iri mira narua teja chukari na teja mutu utemenyo kinyiria muntu aremera na rasima kaunti ya Mombasa wa karante kuruba bana na batuto kupinga mira Mombasa uteto beria na rasima no tu baba di diata do baregete so you direct emberere ko di diata ire kuonekana Ruto nejete naja na ate gwitia gwita kurikanirwa nya karante kurona muconi ogwa ate karante kuru ate gwitia karante kurona ba ugwe atuwegembe bomurikania Ruto reacoka kura na thite muconi yo munene muno aja Kemu University yo atongiria bonde I was there na riu iria acoka kura tembera tuka president nae wa mathina Jamiru almost jonde na ndi thinira imwe ciacio ciari ucamira na promise na gura etete kugura thoko yae ya mira oni nompe Ruto Max na Max ira mo ikario Ruto ejera ugaonde kuyukia mwana wenu gutwa Kirengo na mukiande gura Somali ari abasenda no kenda aboswera mbio aboswera thoko no kuigwa Kirengo into achoro bati utira kitha Kirengo na suite thoko na expand ite thoko no to Somali thoko no yario na nya Somali batu na bona ajo Meru na Kenya itu ibari ya mira that means kitha iba kore baba bena aja nya bana bena bakadi diata bakare Kirengo bati kwethira ejete atwira atiri inda suire thoko Somali itatonya kuntu fulani na ndi ino kwenda itonya rawi itadiata itaratonya boja iri aku identify kwena katero ewe airport ni tagari riku ajukitie kuthiria katero eu au gaboni ndi dikirani de ambassador wa Kenya Somali na kemera ke kiumete na oni pumete na bikito no papasiri kenda nkirwirira ndiko ya kwa president ndio mwana mantoja katero baba akorega kundikira that means katero babi bau wene chia ingwete gukora mantu makiringo maybe imuchango le kwethere tweno ai go wele burupe ari ko kiyo kwa interesa era muchango kapu ndi bwega kuyo kutamdu ya miochokia abandano kaende unia no thirikari chonde ya Meru unda ro kitu murungi kwa nontu maonde mu biashara temenya ko thirikari mu biashara etwa kwana ndationa kawira na kawira kwana kaba no kwa mutuma. Are you telling us, are you confirming to us that no support Governor Mutuma Ntwethinkia? 100%. Ala? Naenda takazira teruari uni ngo support Governor Mutuma 100%. Nontu thirikari tweni ora mamyoku nwa bau Kimeru na kinya muntu akora te Meru imurongo ni kwethirwa Meru kawaida yeke muntu akako kinya mbere purango ta report we endelea mbere muntu akija kura mwekuru ku kana akana familia ku ndaba tikumenyera na bamwita baba ko hatu na hatu dai ngabano kwa urango support kinya kisiasa kinya kibionde ni reverend Mutuma Ntwethinkia kwina ikarekare umire Jumapili ya former governor kamdile ni kidogo wambure kiu ndi ngabana Mutuma ke akwenda kimira kamira kibwa akarwa mawengwa ngabana Mutuma muntu we na mabwanya kuri amuno atatumire muntu nyoreku aringanira arimbamira nabakari mwambo yumwe nabategekene kamira lakini atumira antu obentereke obentere chia papa mudilukirite otyoge mira kamira kyakinya nondo nambe nyinge yo nchima ntwa mira etimite mira yabamba mutu atubaje tekibe chima ntwa mira batentina itokwaliano uraba kona kudura chia amani wambe na mbwanda berengi ndaba chairman unioni iwoni na kuringa na katiba iwoni chairman o unioni emira ende batim no babanga kidogo italichora kinya ko robera ruari bakia ba TV ne ba elite muzuri kibera urombo mbenga kitinde ke chairman unioni emira no ntarire nte kinya nyaruto atembenga ari mbingwa no ro terete kuringa na katiba cooperatives yes no ke hago tu member union
utemwe ku election na union no kufikira ende kuna mtu ka association ka waka wangitota kuinga twazoro tota kuthura unanga muthura mtu no githakene atekatibene lakini kulinga na katiba iwoni kumenya kana kile national government kambi yenendi kwibu nani awa mtote ngombe atitakenderia matibo tarokuo mtote kawa atutaroka wene wana mtoto gorotara yonge na watheru au itwa kwa utakaambula au kutawa atentine kila mere kura karomba mere kadivi ngi boka nkiwa mere kura karomba kura kana kaura ya gitu ya ni ari tunini kari mene itukwende ano nikyo ntumira ngaba gutuma kakarambe one ari bamiri bawo iba bayimira mira iri tera dokone aku mwambe na mbona kuna mira ya pasuni na kuna lua suni digira burume we mira ya pasuni nyo eta Somali ya lua suni ya pasuni nyo ndo Kenya ndio kama Mombasa na ndio sabiti na wapi nyo ya na au kwa ndio kwa toke manto amire na itinyo ina ngarama mwanya uke akwithira wo utobotonga iri kumenya manto amire ya itina ruru mira bitete ucha mira ya mira tata utemenya o ngabana mutumake yakwenda kwa karambe na tongera mira abo ngwabana na mira bando asona bapa sona bali ba mira bamona manto amira neta boya na na kisiasa para mu supporter siasa ne mira tigine noko turinga myagelite ukite tate buka bwega sana mbere tutia kile abo sento tukithire karikiria kweka kamire tu ya Jumapili the former governor inambere kuigua ena kiatho na haraka moja ikoji na kumira drama igana ona maybe untubura wa bukeria ta supporter wake wa nyuma Kenya mtu wonka kiro within a permanent mchama wewe kanya wa yantu bako for example yakawira bishop na bishop no abuye kusenjeri na tumiri katumira tirigane mishi tumiri kawira sasa teke duki na naria no kolea yawe ngira wewe oni ndo tabwire kawe na batikwe wakanya akaharira antu bari goji abagira matibuti abagiretie urokarya urokenda koya muntu no urwa kwa no tata na kuria ko thikare tu kuthima makosa kunyelia kawira tugano ndo na bawano kinya kachagwa na ngendo impichere na arana kwawe lakini no mwete kanisa ene na ila kiantu au mwete kinyaku ne kamito nyegena kari antu atata wa no tukawira watowe kinya kawe nawe kanya mutuma ndinga kanya ali antu bawe na baba ngibodhi ya mithika nturi iwa kanya batwire na tututo chala na tukae tukamaki mtu kwendebe bwega sana tuye abo central kwina kile tukorwe mushumonge o 2027 nogire ukainambira ko kirugamaga ukarugama na kiama kiriko abuge kiuria kiuthai tutemenya kugabia mano tubiketha bikumira bibingi muno tegunya chagwa na koronji kiama rudi okay ndio jua 15 okay na koronji kiama na kawira ikuwa nyangwa na kyawe so biketha bikuja bibingi na kwena dynamics cia siasa na arwa kiama kira GFM no wetete ketha GFM 2027 yes Muto 2022 orengedo to unda ko kurota ko kira to uro kurukira to unda mungu amutetherie na mtu na ari na special attachment na to baraba muringire ku so oni intelligence cia sene na arwa na ya okethera ante kiroria na goto utiroria ndina mante murebi na ante ndo so nteaga kumenya ikiama ikompomba gutana kyo ngasiru turu na ikiama ikompomba gutana kyo kawarukire so itarura kinya tukauna roje twakinya ndagacene bwega sana kwena mtu wetu wa Enoch auretie mantu makoneni na imbiyo eno yabata muno kwenda kurotha wontoku etendo the maybe imbiyo maybe in case one create utongoria imbiyo no yakira kipaumbele gutigira ati okuruthira antu babako kwa mbere challenges cia mwananchi muno central imenti kana hapo central that ira thuku la barabara na wajari kithomo na kwa kithomo
kia enwe kwina kia ICD na kwina kia primary na secondary wito na secondary kia mujumbe kia ICD na polytechnics kia MCA Yes. ECD nio foundation ya kithomo ogakisha kithomo gya ECD gikugwa nya mwana wakiuma ECD ite primary level akethire mwana mwega bandika thukira atme au mero tugancho gumethuka irara are kurawa au kurawa nyate kwanja okay ega kukare te winyo weta kumeanjira na mbere te meya kubwa okay oni ndiwa ndakuruka ndathurwa gitene kia mujumbe gutethia kithomo kia ECD kwa kisha ana beto bena conducive learning environment the school yengi etweka irabi Dede primary school ana beto bena by ECD but kwina mbeca cia ECD isiagite muntu kugira ja wa kirasi ariku wa kirasi au wajeri rira twathoma itwanyunyeria ritwara moi na oni kwanza ritari ndikana twarithaga na mariara no twathoma nyeri primary twathana na mariara tugatawara bieje bingana ona twakamata carton twende nacio ikanyua school yonde oni ngakuruka mbuga amero itoremereria muno na ruote ndire tongerekeria na iria retunya tugiswa market yome itwe kuthenya tungwa tugwicura market tumba ndaikia muco ni kuga ana beto ba ICD kenda bakura bari na nutrition njega mudene mwiri ibakunda gweria retu rito kurima turi amiru tuka reka goro county government amiru it's a side that kiti ikagoreria reka program bwega oria ana beto bakunda gwa eria inyethire jairi nyethe mande na Friday bakunda karia school bakaethera bakenjoyaga na riu yana kura school bateme ya kura nontu gwikira bakuthithia ata gwikira bakona primary school nagura kai kwagana na iria gana niki uti incentive siku school cia kumotivate ana kuiwekia nontu tirasi bibui bia ICD te area ya riu bakona but kiana kirasi kiketha kibui kia mwana wa public primary school mwana wa public primary school akaigwa no kundu area oro mwitonga ikitie academy ona ria ke jero bus akona kethira tote ko nyeria na ria kirasi kia baba ikyo kithongi kurukie getu oni ka bombite na ombike na ria menye ikasinzi na babangi iba kuirana muntu mutano oni na mutano cia kana morosia ana bakono bede bara academy batikini mono morosia ke the public primary ali na ri mono kwa keja kambire ndandi mimi nataka unipeleke shule ya kinao anakunywa maziwa na ri mwana agufozi ogo mwite no mwike na no tino uko gari kwa ribwega na primary cia tucioneana na aritania beto ba ICD motivation yao ya ebui batonyithwe kuthera kuna working scheme njega bethera bathithiritwo maisha nontu mwarimu ro Sunday school no mwega nontu no nursery no mwega ICD no kwanjiria mwana kithomo but you cannot work without dead soldier no kama mwarimu ro nyangwa thera kimenya ndauma inko recognize ya mwarimu rongi inko ani ya mwarimu rongi inkomba wasironi ya mwarimu rongi na karu service inkomba korea bills ciakwa you see iba mona isiro nyabo ngomusara oni manzo jo mbete kuthithia na bakisha barabara cietu na cio no tuimbonete kumakire mwashimwa kirima urathithetie barabara for the first time kuona barabara ikithego grading maraming na compacting de ambere buana abo mara kona compactor gikinyira barabara ogwe nyomba kuke ya ndira mocio gigite buthu gugitha ni wire to nyombera kwina barabara na ne kukinye no kinyirwa ara no mbetete ndakasa cietu ire to connect mono to ja gwetwara mpumeta nyori ko to na ndakasa kuma nyori ko connect kariene ndakasa tu ngato wakana njara bati besi iro batere koja igatokera ndakasiriku iji oya bothu guchiko wathane na mariene ana ba mariene ukaura bati una beta mariene kwa school bometa bothu guchi ninga musiali athiruke mwana na mariene ajoke na membio na menade school meraba riwe na school na kwena ndakasare kwena ndakasare so ndakasire cio thena kithago na wathane na kirigara kithago na kariene na ingi nyingi je tabata na antimene so manzo je jonde onde na jononto itothiruke na mwashimwa central menti na wodi neu na biji challenge cira to benacio oni betete gitene kiu bije mathina jangu na bonge inclusivity ogakamatira antu into baikiria no wethira uyu arete yuku akwenda te thimu akwenda yuku na ndina ogakamatira thimu mwikiria uyu retete kugwirwa murie mbere
ambo kana bonde gurwa ko imbia ko didi ata imbia kwenda to make a decision from one common front to kana go to can discuss nkeda ndina committees no to ndako ndo meta kithomo giki nene muno kumana na mashimo kirima to committee sesa occasions development na ya basari na development baba karande baba hawatiri sukuru ya area yetu kwere aja ete akwina day school eu ne kundisa laboratory no to baje SS ewe ka laboratory aya kwe kana kaya basari na uko mwana oraja omba kuaga basari gurwa kana kuthoma konge oraja nyaka ga basari to na antibawe nyede yo fan baba ati ko ba mto kana wadi nda adome bo ewe key point egutana yo tongerie bwega mheshimiwa Monge, thank you. Chia kwithira tukwina andu atukirikiria migambo ya muthia kwithira tukwina andu akiri sekta ya miraa na arora ukwariri kidogo kwe machairman makutaro na ambi itwanete the other time kwina wituka kwina tubia maturuthi twetu ganga itu tukaigwa tukirutaga ntikumenya endwa nacho ndi kwikuma na maybe ichumba uchoke kinya chio kimera kige tunanyuma ichumba gutema biashara ya kimera yomba kwekethuka tukirikiria tafadhali itumire bankwira itumire beta pointa kidogo de mwake no ntubwa utongeria muntu yare yite atona thine mira mutongeria fulani ona iba uko no tumia oyi mundu kwa kana ona ari okwa aso ababari bake batuma thina jambi nyondo yokona kiwa abakiwa hatu to the chairman mai watu baitugora gutongora mira kariu lakini no ntuba interest ya cyari ko irari o kurita babari kuo begira bawo ko na babo wekira batuma thina cheke mira kiripu ko borambe da kroba gabana mutuma mtwendia akaria mutungerio miru county ni wengo no ntumite miraene amethine mira nimbi aringane ciama bionda bieke medene aurio mathwane yaku nimbi wo mathwane yaku nimbi no ntwante bakubotarere ithinere kuone miraene wa mura thine ku uronge amathine no tumite atara ya ntwambi ciothe aringane medene ke kende ndi akarita umanya ayikuburi no nto akiakua kana antu bage batara ba for example ntuga kwa mucemanyo ofisi ne ngabana igwana ciama nkuru ke bitandatu bataiti kuma ciama bataiti kuriku na baba ichimanto abeimbi baba baba hari Kongo baba hari Djibouti ichiama bebe hambere byombere na byo ndire tiro ome itokwele ano no ntwa teme tuma ko muntu oneka nafasi ya wetantu tantu baba tena pata na mira niko ntwa de nicha mira tata iguya ko de na chama chonde kenda kuringano amwe ni ngabana mutuma arigane bonde amwe secondly yumuni to mira na anto kuma igembe north mwaka imenti ku to ina anto no dimenti bariba kama ketuka mira society ikaidha kwenda society to niyo ya zoro iboro buri kwenda society tigane east west tigane igembe south igembe central igembe north na anto bonde bataiti ibatiyo ome na ibo beche badena yambi ya mira ko baka kwenda manta dina mira kinya mwisho na ringane antu bonde amwe bamwere badina mira na mrete thuki. Thank you very much bwega sana mwisho tukirekeria maybe migambo ya muthia no ndo time na ego kwa tuma Mariene kidogo maybe no highlight kidogo wa pitch kidogo tuma Mariene University ikinyeta ko ndarike mtu tafadhali. Sawa sawa amba mbetekira mpa mpongera ule choruga ambuge thina ya mira no ithira ina ene pongwa na rimwe antu ibagira gwa bagara kumenya kigiro kira bagiretwo na ora wa ikuruka nonto CS bara bathinga tene bangirika chau bairi baumete mira growing zone munya